Kajing syakhay kajing pang HIV AIDS kalajur bah kani kajela mikhaya batkat kum kajing khay na mikha AIDS kontu society kajing don gibakit yonu kanyang jingpang kilakot syakasipo hajar ngot ai ka project director kamikha AIDS kontu society Dr. Yaubor klaong bana pedang gini sipo hajar ngot kumbasan spa ngot ai gidi khana gibakit yonu kanyang jingpang batbun na gini gidi ni kilong yeng gibaduk kai thu baka East Khasi West Giant Hills baka East Giant Hills kiri bakam syak ta wa kadi jingpang bat kijing kharoi kadai ni jing thi alok klem jing yada ka project director ka ong baka mikra age kon society kan pelong ye kijing rakhi persya ye ni jingpang ha ka si tarik no pra ha nong ba silong ha ka ban don lang pelang ba ki menti soka bat kiwe ka Dr. Yobor ka thu ba labu thong ru ban pelong ye mikra ya ka balai na kan jingpang house name aja laipo. Yes, it is more than 10,000. Occasionally, the world's 8 day, kaban long ha ka shtirik jong December 2008. Tika team jong ni ka world's 8 day na tausen kadai overcome disruption, transforming the AIDS response. Kadi kapat yana bagi pi iway ba ngin yesim bentalang ha ka ba ngin kular ba ngin kantikna ba ngin yarap ngin kershan ngin aimasin hamtam ya itu kibriyo kibla syaban hawi nyang jempang ubasyakai kanang bangila man perkelang kanang bangila banwan idilat kelenti bagin yarap yaki bar hamtam bangiwan ra ya jengkela ha ka hakiki senjami ha ka imlang salang jengi ha ke district jengi bat khatam ha ka jala jengi ke jala me khaya yang panila banwan ra ya ka bangi ong ka HIV free by 2030 oi kene ke dei ha baro ko ke pathai ni rakhi ke legacy habede baka program jom ki ba ha kani undang na le big formal program ngindam kijingkran ngindam kijingwan ban kijingsha dan kita participants rally ha ba daga jingde ini ka rally kan pen sapriang kan pen sha ye priush pam ka jing kongsam jong ne nyang jing pang ka bang ha ban simphia iwe ro ha ka bede bokane kajing pang ha kaning por kala nang kiu kat panang mi isni kala nang kiu kide ki adult the prevalence rate kadai 0.43% more or less same kajang kadu hi female kajing boy jong ne ka prevalence ka madang ki female ka pati ba uni punya jeng pang uladan ka general population ndai tang ki high risk group ka bi am mo uladan ka general population maka jala ka jangi lada ni pet ya kadika adult mo ya kini ki balarang ba kamu ka East Hills kadika way ka ba long kala anang jor sote the Jante East Jante Hills ka West Jante Hills ro Tegelai district de balakam sakta ha do manta ki bala registered kira along more than 10,000 ka commonest mode of transmission kadai heterosexual but the most common kadai ka rampant casual sexual activity, unprotected sex activity.